Pre 2 meseca sam krenuo naučno istraživanje oko kancerima, tačnije oko hormonalne kancere. Istraživanje biće određeno u Makedoniji sa saradnjem Medicinskom veterinarnom fakultetu i fakultete farmacije. U istom tom projektu su ušli u saradnji kompanija Medis iz Slovenije, farmacijski fakultet iz Slovenije. Ovo istraživanje biće bitno ne samo za Makedoniju ili Sloveniju, nego za cijeli svet zbog toga što istraživamo kancere, tačnije one hormonalne kancere od koje umiru mnogo ljudi godišnjo, a mi verujemo da jednostavno postoji nešto na ovom svetu i ovom prirodu koje što može da daje inhibitorni efekt na tog kancera, odnosno da se kancer povuče. To istraživanje bi oduzelo nama oko 2 do 3 godina. Ovo ljeto će da se odvija in vitro testiranje, tako da dokoliko dobijemo pozitivne rezultate na in vitro testiranje idemo na in vivo, pa buduću fazu je ex vivo i onda clinical research.